Şirk uzmanı gotun firar kiriye. Sero tezkereyi gamavu havalı hatın gotun niyat şkol payme yavati o gotun firar kiriye. O bir kuştu. Eğer ona alo az ibar işteki muhbedatın. Azatın popülüd malamene. Goran niyat askeri firar kiriye. Dur o bu sero jilmavu. İdi millede ama açım ayabedesi. Açım kenneki menu kumtani kodanani. Menu kumtani gofraki. Gofraki millede açımama alay kumtani. Açımama alay kumtani jimra go. Gorab bir safha asker god beru kam da bil imdad da god di ضلابش تمسترتنا. بالعاقين مدافع حش طبع قرآن ده. ايه دي ده تعلمتني هو نوبل. أذكر بيركاي والله أفصلت تنجيمين وصرّا ما قدر بالجادة وضعف فرمانيا يا أخي أنا كأر إياه جو تيمان شكلي تيمان بوجي عكدر أنا ربوس شج نقول بوليدا بونيا بلم أنا أغدا وصلت في ده عسكرية تبوش تبوش شكلي تيمان تيمان شكلي تيمان بتونيا أركز فيها العسكرية تبوش يعني إدي هذا القبطاني جمرة بوغيغا اف إلي أب القداش بدي قوتن والله تيمان ليدا أو نيار رابون أفدو نيار قوتي تيمان تهاتي با آدم أولو لكي عجمية ويبا خاصي بيقا نورا شاي قوتو جمرة شاي كبيرين قوتو تهاتي شاي تخوادي با آدم أولو لبا خاصة خالي إذا شيء نيات كمو رابون أفدو كرابون القداش لو كيو قوتو نيار رابون نقدر وجه تمايا ما خذينا عليه إذا ويرون شنادون إذا دوتر أولي أوليته تابولي بخوده قادي أو يود باشي و عثمان شاويش أبيعش توالته كتارتا خوبش كينه أما توالته جيني شكي تمام ملك دليا عثمان شاويش ملك وجاء شيء برضه فرقلي ده برضه فرقلي دكوشنا دكوشين 3 كيلومتر داغنا نباتولا القشم تسخيري جديرة داتيني برسل 15 متر متر داتيني حالات سوريا تلك دولة وتي دبينه خبر ده إيمه أو جلاجيل وان شن حالات سري شن سري يوم هو ولا ترى خلاص كده تيجا كشتي بيان لا بكذا يا سوريا حكومتي ولا سوريا عسكري ولا سوريا عسكري أنا كمان عسكري إيه واش إيه مش إيه وتثمين تلك متر تلك متر قد خلقت خلاص إذا أجبر شو ورعافني أجبر شو فرجناتي أشوف فرجناتي مي شحات باجي المدرب يود باجي المدرب والله يود باجي تبقى مالي وين كشته بدي بقول والله خلاص ما تدخل أحسن جيم مش كده ومدرخل بدي تباين أنا قلت يود باجي بقول آدم أخليته والله توضح هم قلت كشتي عسكرات يدري قلت كذي كليان بيننا كتير قلت خداي بيرا جاكين من فرجناتي ومن فرجناتي إذا أولوري خلنا قول خل مجناتي قدر غني هاني مجناتي غني هاني إذا ما son olarak arzunuz nedir? Son arzumuz şudur, bizim gücümüzün yettiği buraya kadar artık. Bundan sonra artık yetki yargıdadır, biz artık yargıya da güveniyoruz. Adaletin ortaya çıkacağına da inanıyoruz artık. Zaten evraklarda da gösterildiği gibi tanıkların yerine sahte imzalar atılmış. Bir şahsa ait 4 imza var, birbirine benzemiyor. Kalemler birbirine benzemiyor. Babamın yerine sahte imza atılmış bellidir. Tuzakların içinde zaten belli bir köylerine yangından dolayı iftiraatından bahsedildiği bir şey yok. Ondan sonra tutanakta hangi silahla vurulduğu bellidir, senin numarası bellidir. Ağzınızda örtüşmüyor senin numaraları. Osman Uyut'un şahit olduğundan bahsediyor Şükrü Şenduran. Burada saat 20.45'ten bahsediyor temel tartışlarında. Madem ki Osman Uyut şahitse şunda diyor gece 3'te temel'le tartışmış belirliyor falan. Yüzlerce belge kaydı işte bizim topladığımız bu kadar. Bundan sonra artık zaten yargıya intikal edildi, soruşturmalar açıldı. Merhametli bir avukata ihtiyacımız var. Bundan sonrası artık yapacak
bir şeyimiz yok artık. Biz buraya kadar. Artık inşallah hak yerini bulur. Başkalarının çocuğu askerde artık öldürülmez.